ni umugabo w'abana barindwi ufite metero 1 na santimetero 78 wavukiye ahitwa New York City muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba yaravutse tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1956, bivuze ko kuri uyu munsi afite imyaka 58. Ni umugabo kandi umaze gutandukana n'abagore bageze kuri babiri. Uwo bari kumwe akaba ari umugore wa gatatu bashyingiranywe mu mwaka wa 2009. Uyu mugabo kandi akaba yaramenyekanye mu mukino w'iteramakofi cyangwa se umukino wa box, aho yakinnye imikino igeze kuri 59 agatsindamo 50, agatsindwamo imikino igeze kuri 7, ubundi 2 akaba uruba buhanganamo. Uyu amazina nyakuri bamwita Michael Gerald Tyson, abenshi mukamuzi nka Mike Tyson. Muri the story behind y'uyu munsi tugiye kugaruka kuri uyu mugabo agashya yakoze nyuma yo gutsindwa mu mukino na Jack Paul. Ese byagenze bite? Iyi ni Drone Boy Official, naho njye ni Drone Boy. Mbahaye ikaze, mukore subscribe. Nyuma y'igihe kinini cyane witwa Mike Tyson atagaragara mu mukino w'iteramakofe, mu minsi ishize nibwo yongeye kugaragara mu mukino w'iteramakofe, aho yakinnye umukino wamuhuje n'uwitwa Jack Paul, aho byarangiye uwitwa Jack Paul amugaritse ndetse akaza kwirukana akayabo ka miliyoni 40 z'idolari, ahwanye n'amafaranga miliyari 54 na miliyoni 840 mu mafaranga y'u Rwanda. Uyu Mike Tyson tugiye kuganiraho kuri uyu munsi akaba yaregukanye miliyoni 20 z'idolari, ni ukuvuga ngo nasaga miliyari 27 ndetse na miliyoni 420 nizo Tyson yaciwe mu rugo. Agashya kabayeho suko Mike Tyson yaciye miliyoni 20 z'idolari, ni nyuma y'igihe kinini cyane witwa Mike Tyson avugwaho ikibazo cy'ubukungu butari buhagaze neza, ndetse bivugwa ko abagore bose baje kumusiga ndetse n'abandi bakobwa yagiye akundana nabo ndetse n'umuryango ugenda umuvaho. Ibi byaragashya cyane ubwo Mike Tyson yamaraga gukina uyu mukino, dore ko yafashe amafaranga yose miliyoni 20 uko yazihawe zose z'idolari, arayafata ayaherezamo impano umugore bashyingiranye mu mwaka 2009 Yakuye, uyu basigaye babana. Arazifata zose miliyoni 20 azimuhereza nk'ishimwe, aramubwira uti ndagushimira cyane mugore mwiza, nyuma yuko nari naratawe n'abantu bose, ariko akaba ari umuntu wangumye iruhande, abakobwa bose twakundanye bagiye bamvaho, ariko we ntiwigeze umvaho kubera ikibazo cy'ubukungu. Niyo mpamvu ku munsi nk'uyu nguyu miliyoni 20 natsindiye muri uyu mukino ngomba kuzifata zose nkaziguhereza nk'ishimwe. Ibi ntibyarangiriye ahangaha. Icyatunguye abantu bose ku mbuga nkoranyambaga ndetse gitangaje muri iki gihe nuko uyu mugore we Yakuye yaje gufata aya mafaranga yose miliyoni 20 z'idolari, ahwanye na miliyari 27 ndetse na miliyoni 420 mu mafaranga y'u Rwanda. Arayafata yose ayasubiza uwitwa Mike Tyson, amubwira ko amukunda cyane ndetse ari umugabo yifuza kuzabana nawe ubuzima bwe bwose, maze amurengerezaho miliyoni 5 z'idolari, ni ukuvuga arenzaho miliyari 3 z'amafaranga y'u Rwanda ndetse na miliyoni 855. Mike Tyson wari utanze miliyoni 20 yaje kuzisubirana ari miliyoni 25 z'idolari. Aya mafaranga niyo uyu mugore yaje kuba musubiza, amubwira ko yayafata akajya kuyakoramo business. Amafaranga yari miliyoni 20 yaje gukunguka izindi 5 z'idolari. Mike Tyson wari ufite miliyari 27 z'amanyarwanda na miliyoni 420 yazisubiranye ari miliyari 34 ndetse na miliyoni 275 mu mafaranga y'u Rwanda. Ikibazo cy'amatsiko ku bahungu bakurikirana ikiganiro: ese wowe sheri wawe byibuze umuhaye 100 yagusubiza 50 akaguhereza 150? Ikibazo muze kugisubiza muri comment. Iyi yari Drone Boy Official, naho njye nari Drone Boy. Mukomeze mukore subscribe, like ndetse na share, mukomeze mudutere inkunga ndetse mukurikirana ibiganiro byacu twagiye dukora z'ubushize.